daryon, yar martonggolo behita. Terima kasih mabamu Tuhan. Halani ibereham pe panorang na jenges kubanan. Marsaur pakon niham marhite hata haguluhan ng bamu Bapa. Ajari ham hanami Tuhan, asihatamu intongon bui iarusi hanami. Janagabi tadah nitondui matongon ay huban nami sa daryon. Ibagas Kristus Jesus jaloham nitonggon. Amen. Buhal ni pertunduyota sa daryon Bapa Inang ay 2 Timoteus 3 ayat 14. 2 Timoteus 3 ayat 14. Tapi ang goho, totap maho bani nadop ginuruhonmu, apa nahina porsayaonmu, ay boto hodo ise na mangajar konsi ba. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tapi yang boho tetap maho bani naduk ginuruhonmu apa nahina porsayaonmu ay boto hodo ise na mangajarkon si bang. Bapak Inang hitahaganupan surat ni Apostol Paulus hubani si Timoteuson somal do may subut surat penggembala. Gembala yang digembalakan. Timoteus selaku parmahan jua-jua ni Tuhan namar horja i Efesus. Idilo na ibata ia sanggah poso oke. Halanyai doa si Apostol Paulus pasingat kon ia. Maparmahani ia. Asebani haposoon ni totap ia mengguruhon hata na doma ia jarhon hinaan kubang. Na doma iwarishon opung ni si Lois pakon inang ni si Eunike hubah. Ay warisan hapor sayaw. Apostol Paulus pasingat kon ia aseulang larut bani parpodah nakaho bani panorang ijia. Namarosuh bani parsual-sualan, namarosuh bani hal-hal nalangi harusukon na ibata. Ase ulang Timoteus dihut, taruyun bani parpodah nakaho. Halak na tubuh kapor sayaon ni, halak na langgumbang bani guluh ni, ay marhiti hatan ni bata. Hatan ni bata na domma iguruhon Apostol Paulus. Ase jonam maay bani hadiryon. Kita gadupan Bapak Inang ahado warisan nasihol ondas konota humani hubani nyumbah taros si pahuput. Marpala-pala do hita masari guluh. Dong marpala-pala membangun rumah na bahat, membulitano pakon naligana sedong iwariskon bani nyumbahan ni. Hal na wajar alami janah na jenges doa. Tapi si jengesan natang si jengesan si porlunan. Mari kita wariskan iman. Hata ni nebata. Ajarhon hita hubani nyumbah. Asisi dia marurat, merbuah, menggoluh bani hata ni nebata. Sehingga atapa HP godaan ancaman itong-atongah ni dunia on. Ia dom matuguh bani urat ni hapor sayaw. Sehingga totap ia tubuh lang terimbas zaman. Lang larut bani situasi hagulapan ni dunia. Hata ni nebata aima. Wariskon hita. Jana guruhon hita. Bani parguluhatta sigala. Amin. Magtunggu hita. Terima kasih Tuhan bani hatamu. Na totap memberi haguluhan na baru bani. Hatamu inda tongon Tuhan na membain tubuh hapor sayaw na.
Alani ay Bapa pajonam ham hatamun kubani. Asi betul-betul humani Tuhan, warisan iman, warisan nama dear, warisan humbani hatamu matongon iwaris kon hanami. Agi hubani generasi penerus nami Tuhan. Alani hatamu indo tongon Bapa, onjolan bani perdalanan mingkuluhan. Terlebih maai Tuhan manlupusi arus zaman bani panorangon Tuhan. Si marhite hatamuin Bapa, boy hanami monang rosi niombah nami. Ondos mahanami hubamu Tuhan, ibagas Kristus Yesus jaloham.